mwese abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, ndabasuhuje. Uyu munsi turi tariki 11 Mata umwaka w'ibihumbi 2026. Nge ubasuhuza banyita MC Derrick, nkambazaniye incamake ya bimwe mu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi munyemerere duterere kuri iyi nkuru, aho Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yifatanyije n'abo mu karere ka Ngororero mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Akaba yagize impungenge ku rwego rw'ubumwe n'ubudaheranwa muri ako karere, asaba ubuyobozi bwaho kwisubiraho no kongera imbaraga mu kubwimakaza. Ibyo yabivuze ashingiye ku bushakashatsi buheruka gushyirwa ahagaragara na Minubumwe bugaragaza ko akarere ka Ngororero kari ku mwanya wa 25 mu turere 30 tugize u Rwanda mu bijyanye no kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yavuze ko hakenewe imbaraga kugira ngo iyi mibare ihinduke. Ibi bikaba bizagerwaho abayobozi n'abandi bafite gushyira mu bikorwa ihame ry'ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda rigerweho. Mu gipimo cy'ubushakashatsi ku bumwe bw'Abanyarwanda, ngira ngo Meya mu ijambo rye yabikomojeho gakeya, ariko mu gipimo cy'ubushakashatsi ku bumwe bw'Abanyarwanda cyatangajwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu umwaka ushize wa 2025, akarere ka Ngororero kaje ku mwanya utari mwiza, kaje ku mwanya wa 25. Biragaragaza ko hakenewe kwisuzuma, mukareba impamvu zibitera, mukareba impamvu muza ku mwanya wa 25. Izo mpamvu mukaziheraho mufata ingamba zo gukemura ibibazo bikibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa muri aka karere kanyu ka Ngororero. Twizeye ko Meya n'abandi bayobozi muteraniye hano icyo kintu muzagikoraho mugashiramo imbaraga zikwiye. Mu bindi bikomeje kuvugwa mu karere ka Rubavu, babiri barimo uwafungiwe icyaha cya Jenoside imyaka 13 batawe muri yombi bakurikiranyweho ingengabitekerezo yayo. Abantu babiri bo mu karere ka Rubavu barimo umwe w'imyaka 62 y'amavuko wigeze gufungirwa icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi imyaka 13 muri gereza, batawe muri yombi bakurikiranyweho ingengabitekerezo yayo. Umwe yatawe muri yombi ku wa 9 Mata 2026 mu masaha y'igitondo, akekwaho kubwira uwarokotse Jenoside y'imyaka 47 y'amavuko ko yamutemagura akamuterera muri parafo y'inzu nk'uko abandi yabishe akaba ariho abijugunya. Amakuru ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru gifite nuko undi wafunzwe ari umusaza w'imyaka 72 y'amavuko mu murenge wa Nyundo, akagari ka Mukondo, wafunzwe tariki ya 7 Mata 2026. Yafunzwe nyuma yo kumva ikiganiro cyatanzwe, maze akavuga ko utanze inyunganizi ku kiganiro warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi imyaka 67 y'amavuko, ibyo ari kuvuga atakagombye kubivuga kuko nawe yishe Abatutsi muri Mukondo. Akaba yarahise atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, afungirwa kuri sitasiyo ya Kanama. Perezida wa Ibuka mu karere ka Rubavu Mbarushimana Gerard yaganiriye n'Igihe avuga ko ibyabaye bibabaje. Tunyarukiye mu karere ka Ngororero, komiseri w'umuryango Ibuka Manirarora Anonsi yavuze ko nubwo hashize imyaka 32 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, hari aho ingengabitekerezo yayo ikigaragara kugeza ubwo mu bikorwa byo gutangira kwibuka
muri uyu mwaka umwe mu baturage yahagurutse ubwo abandi bumvaga ijambo rya perezida Paul Kagame we akavuga amagambo yibasira abatutsi. Byavugiwe mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi cyabaye ku wa 10 Mata 2026. Ni igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Ngororero ruri mu murenge wa Ngororero ndetse cyitabiriwe na Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin. Ejo bundi mu murenge wa Ndaro ku itariki 7 ku isaha nyakubahwa perezida wa repubulika yagezagaho ubutumwa bwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, umuntu umwe yarahagurutse avuga amagambo y'uruterasoni avuga ngo barimo kwibuka bibuka iki. Ntabwo nasubira muri ayo magambo. Kuri iyo tariki nanone 7 hari umuvandimwe wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse dufite n'amahirwe yuko ari na hano, ni umubyeyi wagerageje kwiyubaka, agerageza no guharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Yanga kuzimya igicaniro ku ivuko, arongera ahagarura igicaniro ahashyira inka. Uwo munsi ku itariki 7 inka ze barazibye. Izo nka zakamirwaga abana b'abanyarwanda baturanye aho ngaho. Izo nka barazibye. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, bigaragara yuko dugifite urugendo rurerure mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Mu bindi kandi bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye nuko Eric Semuhungu yatawe muri yombi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Eric Semuhungu, gusa ibyo akekwaho ntibyatangajwe kuko ngo byabangamira iperereza. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiri yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ati nibyo koko Eric Semuhungu yarafashwe. Icyakora kugira ngo bitabangamira iperereza nta byinshi twatangaza. Ibyo iperereza ry'ibanze rizagaragaza tuzabibatangariza. Semuhungu yafashwe tariki ya 9 Mata 2026 afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko. Yamenyekanye cyane mu 2016 biturutse ku mafoto ye yagiye hanze yagaragazaga ko akundana n'umugabo mugenzi we. Yaje kongera kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ku wa 1 Mata 2024 ubwo yoherezwaga mu Rwanda na Amerika kubera ibyaha yahakoreye bitandukanye birimo gusambanya abana. Nshuti bakunze mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.